Save Kovačevića 6. Atmosferska instalacija, pozicija. Evo ovdje već ima neko malo blago. Krivice, da. Ide lijevo. Nije ništa strašno puno. Sad idemo na gore. Molim, Dule! Dule! Kako greško mene da okreneš? Jesi dobar? Aco ovdje, znaš koga si okrenuo? Živ. Aha. Evo, radim uvijek nešto, hvala Bogu. Dobro sve kako treba, evo kuću sam tamo sredio, tamo na placu sam isto halu podigo. Tako da radim, da, radim. Eto, tako. Dobro sve, kod tebe? Razutkaš, ne da se ti. Neka, hvala Bogu. Aha. Pogledaj se. Ništa, čujem. Pozdrav, prijatelj. Ovo je kuhinska. Da. Kuhinska, da, ona je samo od njihovog WC-a. A kako smije kuhinska da bude, da ona upija vodu od atmosferske? Kako to smije da prikopča? Ovo je rađeno krene kako smo micu cijeli. Aha, znači to je od uvijek tako postavljeno. Od uvijek tako A znate šta je, ovdje će biti problem da se utvrdi curenje. Zašto? Zato što su puno naslage su masnoće. Na koje dubine si ti došao? Ja sam 6 metara, to je tek 2 sprata. Razumete? I to je... Molim? Pa nije problem što ide, to ide kroz noge, nego je problem što nije odvojeno, razumete? Jer šta se dešava? A vi ovdje možete, meni je jasno da vi niste imali poplave u stanovima od atmosferske. Pa dobro onda, pošto mi nije gospođa rekla. Vidite sad to kaplje i ometa mi s njim. Ne mogu da stignu. Reći i radi sudo. Da, i onda imam problem. Teško da ćemo moći. Ja ću ovo spustiti skoro brodole. Ali to je bukvalno kolike su naslage na cevima da će se teško. Jedino ako baš postoji fizičko oštećenje na cevima, razumiješ? Baš pravo fizičko oštećenje, onda možemo da... Da. A vidite, opet je bolje probati snimiti nego odmah lupati. A zato vam i kažem, bolje je probati ovo snimiti, pa tek onda da idete na osnovu neke intuicije. Ta vertikala kod vas, je li otvornog tipa ili zatvornog? U zidu, je li tako? U zidu. U stvari u nekoj kutiji zidnoj, ja? A samo u prizemlju ide kroz zid direktno. Da, ta bukvalno će se morati, znači, između prvog i drugog, znači, na prvom spratu, gore pod plafonom, da se tu otvori, ili njemu plafon bude mokar ili dole? Pa u prizemlju, ne bude u ovim stanovima, nego dole bude mokar plafon. Posle u stvari na prizemlju, ja? Na prizemlju ide u horizontale, tu vam ide u horizontale, tako? Da. Pa to je onda, ako je to tako, to bi onda trebalo da vi ima, kako će malo uspjeti da, dok se bolje vidi. To je onda 99% da vam je gore u gornjoj zoni popucala cev i frisijala. A
I taj dio je li otvoren cev, taj u horizontali? Da se vidi ta? To je samo do drenaža za vodu koja se sliva niz tu cev, ovu vertikalnu. Pa vidite vi kako je to, koliko creva nečija. Bukvalno toliko je, znači, jer ovdje gospođa nije rekla da je to i kuhinska zajedno. Pa nema veze, nego znao bih onda malo detaljnije šta radi. Da, ti sad ne vidiš čega. Evo, ja pa vidim je, ja kad drmnem malo, ali non stop kapije pomalo. Nije začepljen, nego je tu je bočni pikčer. Dobro, vidim, ništa izgleda nećemo moći jer je cev masna. Mislim, spustit ću ja skroz do dole pa ćemo da vidimo. Polako, sad ćemo da vidimo. Vidjet ćemo, gospođo. Vidjet ćemo. Dobro, ništa. Ajde. Ovo je ti dugo mjesto. Vidite koliko je suženo sad ovdje. Ja još malo i tu neću moći proći. A gdje je to? To je 19 metara odavde. 19 podijelite sa 3, to je skoro pred kraj. 3. To je sada dole do kanalizacije se došlo. Ali ja više ne mogu da prljam i toliko masno. Evo ga, sišao sam. Ide dole u kuću. Evo. I to treba da ide desno, ne? Skroz sam ja sišao gospodin. Ovo je bukvalno da, sad je voda. Ali ovo je... Već opet dole, ne? Ali meni ona je ravno išla skroz. Vode ima, razumete? Vidite da je pura ovdje vode. Sad ćemo vidjeti. Evo vidite. Evo vidite. I tu smo mi došli, bukvalno ovo je, ja mislim, skroz dole u prizemu. To je u podrumu, gdje je? podrumu, jes. Koliko ima spratova ovdje? Ima 5 spratova i prizemlje i podrum. Pa to je to. Da, po To je 3 to. metra, ja? To je to. Da vidiš da li... Pa ne, idemo nazad, pa zato smo došli. Vidimo šta može. Ovdje... Ali vidite, ona je puna. Ovo je.
kako stoji jedan, a već sad će bilo mi zanimljivo. Nema tu. Ona može da je strunula, ali da mi ne vidimo, zato što je to naslada. Razumijete? Jer nije to pravo da kažem oštećenje u smislu da je ona sad ispucala pa pali komad, to bi se ne. Ona ima bukvalno kuključe. Evo gledajte, mene skroz za ploč. Ovo da bi se vidjelo da li postoji problem, morala bi da se očisti cijev. Da se očisti. Pa imam ja mogućnost to da radim, ali ja to nažalost ne mogu pre 17-18. Sad idem na kolektivni godišnji i 15 godina. Vidite ovako, ide u platu 3.500 dinara plus ako ima, računa se sve, znači svaka ploča se računa. Znači zavis koliko ploča ima ovdje, otprilike ima 6-7 ploča. To je znači 3.500 dinara plus puta taj broj, to je to znači cifra. Mi tu obrušujemo i stik. Znači sve da se očiti, da kažemo 99%, i pod pritiskom s nekim lancima zavisno kako bi situacija daje. Uglavnom da je i moraju biti prisutne svi stanari na toj vertikali. Jer nikad ne znam koliko će se zakomplikovat nešto. Ne daj duša. Na ono jednom bi se desilo 100 puta, ali kao jedan dobro. I onda ipak kad imamo, svi možemo